Hello guys, welcome back to my channel. Dia mentaka singi nan lit pai no sala sinong, okay? Dia ngadap daga jing kemen bang yo ban lit pai sala sinong. Dia nga aingo yau beleru ba undan rengkat langbat nga bangan travel no bangan lit sa sinong. Dia mentang adan habang gelur ngan lit pai no sala sinong, okay? Sampai gahalia. Dia saya ping no sete, okay? Undang ala po sete, okay? Bye bye, see you. Saya hadap bangan na poy ha airport. Don't forget to subscribe, share, comment, like my video. Thank you guys. See you there. Okay, mentang ila poy ha ka airport. Okay, nga dang ring ya ka bek jonga bangin link no sa po airport. Bangin ngai haban sim ki tiket ki barok khoj. Okay, ni book da ka online tiket. Da ka daw ni haban late wat saya ki barok khoj ki haban late sa po airport. Di hadinang to pari andang ila poy ha to ni sim shwa ya gidor ki dar pe. Ya shondor ni ale khani ale standard hadinang to pan ngilaron sopo, okay? Andang ila poy sopo kampes pa ka nag airport, okay? Ka day kasin banangkong bangayo ba best airport kum kane, okay? Tementang idang yang line bangin sim yagi tiket lani ki ban check in yagi bag ki baro te ngas ngokmen pa bangan yo bangayo ban late travel da ka flight number bangan yo ban pig ya kane ka airport tim ngidang up yo line te hadinang to ngila dep ngila yo tiket ngadang pik tiket mo ivi para lag jangai ring video te nganang keren te ngila yo gitu tiket hang to ngi ya syong ya pik kaya tiket hadinang to nya ring video, okay? Te hadinang to nya sim saya gidur again and again we take photo, okay? Ni sim nya gidur the best bahagian ng airport. I can't believe, okay? I never see the best airport, okay? Te ngi sim ki video gidur te ngi haban up na mara kim syara yang bangin rong na marba ka flight ticket jami ka de praba je tamba mentapan i don hang to kadang de tang drew je kim pat sya yang bangin rong sapo ting dang ngile sa washroom ni shandor, okay? Te hadinang to ngilami na washroom ya di umso ni dang ya up te mo kim pat sya bangin le sapo te ngas no comment pa para lang ngaro iba testa mo data maibala berkemen yang okay? Te hadinang topat nilai shandor ya shandor te connect my last day here in Bangalore. Bye bye, I'm going, okay? Mak kaksak mau tu Marjan. Andala dip nang to ngi ya chi ya hapo airport ru kalong kum kayu mo kadon kum kayu ka best bala da piku aben thit ki jain ki nep ki ayu mo ki jimbam ki pam ki di ki pila ban thit na po airport tang ba ki price te different, okay? Te hadinang to ngi la hiar ngi la jan poi mo sa jaka syong ben kumna bangan waiting for airport, okay? Ngi la poi bangin min up ya ka flight jongi te hadinang to ngayak nakmat ipara lag jongai ring video yang te nganang wat ya saya ka seat bangin yo ban syong ban charge yagi mobile jongi nomor bom dan battery shoe, okay? Lalu baya shandor chato sane te mo te ngape badon seat chato te ngiong ya iwan sane bangin yo ban charge ki phone ki barok khoj, okay? Te hadinang to ngidang ya syong ni le charger ki barok ni ayu yagi phone jongi ting up kendiat por hang to te ki code pat yang ni te hadinang to la charge yagi tiket jongi ngelayo ban rong, okay? Te kan ero flight jongi rong na support flight flight tapi sih kadiga senong ko nga bangan hair styling sa bangan hair link sunda ka Air Akasa dere Air Akasa daga Air India Express tapi tadi te hadinang to ni haban check saya ka seat belt nila poy nila yo ka seat jongi ka de kat R, okay? Kat R te ni syong nang to ni check ni pendai ke seat belt para jangan patip ra nomor badai ke first time, okay? Te ngaring video ngas ngokmen ngas ngo interest ba nomor akumno ba ngala excited ba ban leches nang page sabar ka de badang prabaje, okay?
te idang pendek ya kesibel ngating nang ring video te menta ka flight jangi kan mi no kala yai okay te hadinang to kan dapat kala poi siya penem ni ibang pe sepo best ba okay sepo kade kerja ka Bangalore Karnataka kumta ki apataran te hadinang to pa singaw tenat hade te hadinang to pa ring video nga sa bar te ching best the people or best ba okay I can't believe the beautiful nature here okay te hadinang to ngabuk sakit ti jong nga marang excited ha demo te ngabuk ke to nga ring video te para lag jangai dang thia te hadinang to na ong iki bangin bam da kising bam okay laki dang bai dang sam thia bhai te hapo airport ibam da ukai lace umsa roti tangkum tahi mo thit ek ta kising bam di hapo airplane ba rim door palat mo tingi bam da gine mo bam na gitu ngiring video always take picture video okay te hadinang to nga bam ngala jandu tiga jong ngaru te unya umso ada pituaan ai mo tambah lalut ngalabut like te hadinang to pan ngaring video barok ke flight pe jing internet ke flight te tanya ka nong tray hang ne okay te ngaring video hang ne nas no comment pa okay te tamang tahi saya upload bangan penpe ke bisa baru okay sabaru best pape lajan poi Guwahati satang sigen tatam okay ngi lajan poi sa Guwahati menta satang sigen tatam kasun benang te ka best bang ong ya pi kalong kumba long ar sertap ne lai sertap kum to tip sure tawang asu ong kum tamo natural is very good because God give everything okay. Thank you for watching my video. Bye bye. See you next video.